হদিছ শ্বৰীফত এই বৰকতপূৰ্ণ মাহটো এহেজাৰ মাহতকৈও উত্তম বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এই মাহত প্ৰতিটো নফল ইবাদত ফৰজ ইবাদতৰ স্বভাৱ হয় আৰু ফৰজ ইবাদত অন্য মাহৰ তুলনাত 70 গুণ বেছি স্বভাৱ পোৱা যায়। সেয়েহে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বেছি ইবাদত কৰি আল্লাহ তাআলাৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰক। হযৰত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামে কৈছিল, ৰমজান মাহ অহাৰ ফূৰ্তিতে ৰমজান মাহক স্বাগতম জনালে আৰু ৰমজান মাহৰ অহাৰ আনন্দ পালন কৰিলে, আল্লাহ তাআলা তেওঁৰ জীৱনত 1 বছৰলৈকে আনন্দই আনন্দ নসিব কৰি দিয়ে। আৰু যিজনে ৰমজান মাহ যোৱাৰ কাৰণে দুখ কৰিলে তেওঁক আল্লাহ তাআলা 1 বছৰলৈকে দুখ কষ্টৰ পৰা দূৰত ৰাখে। হাদিছত উল্লেখ আছে, ৰমজান মাহৰ প্ৰথম 10 দিন দয়া বা ৰহমত, দ্বিতীয় 10 দিন ক্ষমা বা মাগফিৰাত আৰু শেষৰ 9 বা 10 দিন মুক্তি বা নিজাত। এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহত 9 কুৰাণ শ্বৰীফ খতম আৰু 1000 আয়াত দি অতিকৈ মৰমৰ দুয়ো জাহানৰ সৰ্দাৰ প্ৰিয় নবী হযৰত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আৰু কুল মুমিনিনা কুল মুমিনাত ওয়াল মুছলিমিনা ওয়াল মুছলিমাত আৰু আমাৰ অতিকৈ প্ৰিয় লোকসকল যি দুনিয়াৰ পৰা পৰ্দা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইদৰে ইছালে স্বভাৱ কৰক। প্ৰথমে 3 বাৰ দৰুদ শৰীফ পঢ়ক, তাৰ পাছত 3 বাৰ সূৰা আল-ফাতিহা। 3 বাৰ সূৰা আল-ফাতিহা পঢ়িলে 2 বাৰ কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। তাৰ পাছত আয়াতুল কুৰচি 4 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। আৰু তাৰ পাছত সূৰা আল-কদৰ 4 বাৰ পঢ়িলে 1 খতম কুৰাণ শৰীফ পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। আৰু তাৰ পিছত সূৰা আজ-জিলজাল 2 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। সূৰা আল-আদিয়াত 2 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। আৰু সূৰা আত-তাকাসুৰ এবাৰ পঢ়িলে 1000 আয়াত পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। সূৰা আল-কাফিৰুন 4 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। তাৰ পিছত সূৰা আন-নাছৰ 4 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। আৰু তাৰ পাছত সূৰা আল-ইখলাছ 3 বাৰ পঢ়িলে 1 কুৰাণ খতম পঢ়াৰ সমান স্বভাৱ পোৱা যায়। এইদৰে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কাৰণে ইছালে স্বভাৱ কৰক। আমাৰ মাজত বহুতৰ ধাৰণা যে আমি মহিলাসকলে ইছালে স্বভাৱ কৰিলে নহ'ব, কিন্তু এয়া আমাৰ ভুল ধাৰণা। আল্লাহ তাআলাই নিজৰ পাক কালাম কুৰাণ শৰীফত সূৰা নহল 97 আয়াতত এইদৰে কৈছে, বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম, মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুকমিনু ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়িবাতান ওয়ালা নাজজিয়ান্নাহুম আজরুহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন। তৰ্জমা: যিজনে সৎ কাম কৰিলে, তেওঁ পুৰুষেই হওক বা মহিলা হওক, যদি তেওঁ ইমানদাৰ হয়, তেনেহলে নিশ্চয় মই তেওঁলোকক পৃথিৱীত সুখৰ জীৱন আৰু পৰকালত সেই সৎ কামৰ পুৰস্কাৰ দান কৰিম। আৰম্ভণিতে 3 বাৰ দৰুদ শৰীফ পঢ়ি আৰু শেষত 3 বাৰ দৰুদ শৰীফ পঢ়ি মাজত কুৰাণ শৰীফ তিলাৱত কৰি এইদৰে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কাৰণে ইছালে স্বভাৱ কৰক। বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম।
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La takhuzuhu sinatun wa la naumun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man jallazi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشكالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشكالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشاهد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشاهد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সালাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। প্ৰথমে তিনিবাৰ দৰুদ শৰীফ পঢ়ি তাৰপিছত দোৱা পঢ়ি আকৌ শেষত তিনিবাৰ দৰুদ শৰীফ পঢ়ি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰি ইনশাআল্লাহ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া ৰাহমাতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু।